Nemu nasi telur ceplok kecap porsi jumbo. Wah, ini sih another happiness lagi dong. Dengan dua telur ceplok dipadukan dengan bawang putih, daun bawang, cabai rawit, sama bumbu kecapnya makin bikin meronta-meronta perut kalian kan. Dengan dua telur setengah matang ya, dibalurin dengan bumbu spesial ya, ada potongan daun bawang dan bawang putih yang melimpah, pasti bikin menggugah kesadaran kalian deh. Langsung aja aku cobain. Gila, ini enak banget. Perpaduan yang pas dipadukan dengan nasi putih yang hangat. Endul banget. Bikin kalian gak berhenti nyuap deh. Buruan deh kalian ke Kopi Ko Acung di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Ini recommended banget buat kalian. Enak banget.